Инде быйылгы елда, шушы 2020 елны матурын айтып төгәлләп киләбез. Менә бүгенге көндә бәйрәм, без инде комбайнерларны котлап, тәбрикләп китәбез. Президентның, министрлыкның премиясенә 20 комбайнчы ия булды. Бу бик зур сан дип әйтәс килә. Bugün jedek kombaynerlarımızı, bugün jedek жетекçilerimizni Respublika boyunca rahmat Prezidentimiz Rustam Minnihanovga, rahmat hükümetimiz жетекçilerine, rahmat ministrimizga Marat Azizjabarovga, rahmat Davlat Sovetine bu yıl Respublika boyunca 200 kombaynerga 100'er bin akça verildi. Hem 200 kombaynerni bu 43 rayonga 200 kombayner. 43 rayonga. Şuşunun 20'si bizim rayondan. Bizim için şu hatlı kuvvanışlı olduydu. Min için ko'nglimdan qush tutqanda nasıl tabii suyundim. Min de suyundim. Bizim isbalkomlar savaşı yetakçiler de büyük suyundular. Yetakçiler de suyungandır deb o'ylayman. Prezidentimiz de, ministrimiz de, devlet yetakçileri de bizden halkımızın tırış hizmetini ko'rib, şuşulay zor beylerden şunlarga bir tapır zor rahmatlarını yetkazayım. Ede bir alkışlamalar galet. Biz yıl sayın 200 aldığına kombaynçını barlayız. Amalarını maddi premiyalar bilen bölekliyiz. Bu yılda bu tradisiya devam etti. Indi Orça rayonu bu yılda aldığınlar safında rayon boyunca 20 kombaynçı şuşu zor premiyaga layık buldu. Gelecekte de şuşu tımlarını yoğaltmışı, sağ selamet, zor oңышlar жыйып алырга Худай насip etsin. Barıгызга da sağlık, selametlik, тынычлык, семьяларыгызга бәхет. Һәм инде киләчәк 2021 ел тагын да уңышлырак, тагын да куйган максатларга ирешергә насip etsin ие. Һәрберегезнең дә якынлашып килүче яңа еллар белән, ирешкән уңышларыгыз белән сау-сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз.